Grandma, I have something to tell you. I'm gay. Oh my word, grandson. I know it must have been hard for you to come out like this, but I just want you to know that I'm with you every step of the way. I support your decision, my son. Ngugu, kana ne kere ke batla go bolella seo. Ngugu, kana ke gay. Nna ntse ke re ngokgwate. He ka re la tšhentšha yaka diphentima maina malatsi a Nyangugu a ke re yalo, ke reela gore ke rata banna. Ke re baebile ya re rata mongwe le mongwe e le gore ntse o batho e seng nne ngwanaka. Nyakuku a ke re yalo, ke ra go ratana le bone ko gore ke swinana le bone and stuff, you get? Okay. Nya, ke a utlwa. Ke a utlwa. Oitse, nkemele o ngwana ka utlwa. Nkemele ke tsaya sengwetana. Emao. Gore motho wa mo godisa, o mo tlhokomela, o mo thapola nkgakaka, o leka o mo dira motho mongwe, o mo thabolola. Ena ba go bona o seema sa last number, ene ga rate o go tisetsa magadi mo lapeng. Okho, e nyakitse mongane. Ngugu, go iragalang yaanong? Ka nako tsa rona re ne re reetsa batsadi, re romiwa, re apaya ka legadima, re tlhatswa le diwašene, lona malatsi a le re bolela ka bo depression-e, anxiety, heart attack-e, ka moso motho ta ba rulala coccidiosis, sis. Nna nka ke ka kgona mfana wa batlang go apara phempe ya blouse. So ntwana, can you please get out of my house?